Kani gadega Pati CTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Kani gadega kenhon jong kisanut kisamla ki bandaj mikmat yakari India. Hakalampong yelekai ke bahe akapertai hakje kop kickboxing. Kaban salong hakari Russia menta usnam arjakat pra. Hapok kejeng lam jong ba lari pi wardri. Hakje kendo yakinong patai kubor henne kasngi ka South Lake Ujemang Hashilong Press Club. Kani ka kenhon kalapan pau yakijing smukeman ban yo mikmat yakari. Hakani kejeng kop ke bahe akapertai. Henry kejing ehi kumbaju long barabor kadai pat ha kejing lot jingsep na kabenta ka bailet baiwan kabaran kam kejing kersan ka barat ba na ka sarkar jela komjo na kiseng Taimon Subha bat kiriu shimen kini kisan ngot kisamla ki balawan sakhaman henne kasngi ban pan kejing kersan jong ka sarkar komjo na ki bobon balang kikin top ya kasamla Monica Nongrom ka ban mikman ya kari India ha ka senior women category ha kejing kya ka ban rip kilo nang ta kisangut ki weipat ki de kisamla senrang bakan top usamla hameshania suyam usamla pen bor melem ngam usamla elbring umba bat usamla babet kharsono bat kini baro kisamla senrang kin mikman haka senior men category komta hak bai dei bat kini kejing don kam jong kini kan hon ban le chikari Russia hapok kasatri jong ka Meghalaya State Kickboxing Association kalabo kejing karpat ya sarkar ban phai khmat lam haka ban kersan ya kejing lot jingsap jong kini kisamla kenang bakinla banwan ra nam ya kari komjo ya kejela bat kejaj ban riu hi barok kawai ba kita kejing puran jong ki bagi orang kami sama ni sama lagi sapa kita lebih nak bersport ini gua apa kita kejing puran jong ki bagi don kat pani lembaga ni press conference kalau ba bidan mentah kalau di jong kejing man ong ba kumno ni bisa bagi kita ni koi kan saya 9 World Cup Diamond Kickboxing World Cup balong para Russia dolai putre usautre June ada pra atau bagi jumlah kalau bawa way kerja masih nak sampai kerja. Dah tu kapil aku, naik dulu sports minister, lalu dia bagaimana menjadi apa mengenai dilalui di kena perasaan kita ikan dulu. But suatu lagi ulah kerja tak besar bah undang kat bani dan dia all but kaya apa kami dia masuk bagi up lalu inyo ya bisa lalu inyo but kat lalu inyo itu. Nah kalau isi ni dia kamu. Lembaga yang terhubung dan Allah ibu kita kebetulan bersih adalah pembagian jarak perbon. Ini ayat yang dia bagi kita mengkat kami ya, bagi asosiasi ini bagi State Kickboxing Association. Hakabang ini kita kamu membantu laipo halak laipo aja kabisa, betul boleh dihina siapa anak barusnya. Jika basut nak ya kalau apa, walau nimdan ieu nimdan ki Jika kamu lebih kemudian kita dikenal tentang jenakai memiliki masalah, hendak ikhlas ini adalah sabda jauh berkasar dari problem lain ini dalam nasional talent. Inilah ampai hadu bermikmat negeri India. Negeri buram negeri jelas ini buram negeri jauh buram ini hidup kami